6.9 kasi boy ehun foni any videos ahodo nam so am obenya bi ahwem emere sem ye badwo adwenkyere no akenkan na eye Facebook no so at DLFM 106.9 enumere ensem titira ebedi kasi burumu akotini bi anesem ye begyina mu onkrabo prema ntema kopiemu ewotema na meka sei tema Metropolitan Assembly mpenifu akase ekirem sem sa mentemo ho ase a eda wonom NTDC po mpenifu ntemo no ni nyina ya tumikrata TDC mpenifu ansanka enfenfro mo nchenti na ma ohawe nyina aba ye de mu nkyeremu ebesemu awakase bonum Timemufo amoja ya hwe ewe University of Ghana ya Sabia asrem mpenifu sanso na Ghana Association of University Administrators so ha bia wo honum bia no omommodian no monsano ira de ba kyeremu akopiem wa Mansia South Mensin wa Santema ntamu dia na de hia wonom wa manso agroyesim wonom kyerem sei Oman Ghana mpenifu atwi omadi ache MPP NDC omoba no omokosam na mu kyerem sei afi we de yemfanto Ghana mpenifu anim Sima mesiyesi omakwane de abato pa de 2028 mo biansi ho MPP amanyoko no e de ahini mebosome ne de toso miensa esi honum se no no mo de be national executive election ne mom eye nomination forms ne de o mesha ase ato no osana bosom ne de toso eye dunsun ye bakwaso agina mu e won kran popure ntem akopie mu e wasie di keteke hende na ka central no na emperifa won no moda konkoma ya market na no akaze ekirem se wonom besra ban 24-hour economy market eye nanso omudi jada dentino aban be yamfa ko be fufuro pa no mpaso be bu ho no mato agu abesi edwa pa de aban sesa na adwente se be hadwen pa NDC branch executive members ha mo disqualify wom abo eye Dr. Mike Abaso se ni dwumadi a odi no eso ani ensem no pina na kan wa yese nkonwa be so mo se enumle no nsia kase odi ro ha ne nsia ekiripo enkron kasa fidie so na ye ka mo se bibi ba na de kra na eba no aya fasha eba beto dwa yakopon ya atoma ekina da na ye pa ho ntoma ewo prampram eye prampram homo ho fasha no na ye fast trade ana afin so prampram nananom atankunya dwumadie yi esi omo na so na dwumaku adwumadie esi ne sire so pa no eye fast trade cultural and food festival enya yizi tese prampram be de pam na yakopon ya atoma ifia de be ye kina ene ye pa ho ntoma ye wie pe de toso mienu ene miensa tese de etoso mienu ne de eye music and cultural display bomodin ya bonwum matwa na ase wie nso ya fade ya bomodin de de kama honom de toso miensa ene enan ehwo nansa no dwuma tete betodwa metre vocational training day 1 and 2 ehwo be de brutam Ghana sene entu pese obo oni akwa makwaje insan dwuma ho tete de a kopiem e opampam afasha na sen ne yentwam kwa de toso aduo no 20th August 2026 and be ya back to our root day games ehwo na be hu se yato kwakwa ewo dam yase ene agudie bia ma me ne papa ebetodwa eyi prampram ho entiko enu na mpe entimekobim ye besan so aye rap and singing competition and afi artist night ewo 21st na entitama prampram de ehwo na eboso se betodwa ewo Anglican Park ho no ma wo prampram dwedata ho ene yekobo no na 24 hour economy bekoso ye bedidwa anadwomu ayenda na yasa so atom enti prampram afasha ne de medofo yi hu firi mu a waja ho pa DLFM ete adwumadi ye kobie ensu papa de enoa ene Lumba super no anatememfo ni na agi atum na eye FDA so de ne stamp ede esiso enu ntine se wo pebia to a obetimi aba DLFM hanom na won so setimi akabi na emom sadodo ana wo pe eto aton de ane wa frempenifo 0549 889685 and 0549 43616 na yegusua eka mo say Oman Ghana mu de se wo pemfidi a emutie ne bom papa bi wo de di udwuma Twitter ni nyina bakama na live band mfidi a ba ko pe Mr Philip Aboagye ne mfidi na papa na edi ada adwumakuo no adwumakuo no so no ye na Fail Group Band na Fail Group Band mu mfidi ne yade ho te panti na ebi na wo ye wedding wo ye yi ana anasa abadintuo na abaso ofiem ebi a wo ye graduation wasun adwuma pon ho anasa school no wakwa wi a wo pon ho enche bia me wofa asefo no be pon mama akwa mfidie ndi akoye adwuma kama ana church programs ana any event bia be hia mfidie live band ne de fakwadan Fail Group Band ye ba we ne be so yempam ye wa quality sound professional instrumentalist and ye quality instrument abefa ye ne we ne beje ye bo no so da form person nanom nante ye kira kwan ni ye watema committee 22 ba ro so inside ho no ma ene ebutum ya homa ne 0242 965
391 0242 965 391 and 0541 149 741. Wey ena adwuma ko miensa numere yi. Wonumasu asese yentenase na yemfa enime no nsia kase ro mu kiremu no emesem. Akenkanfo benu ayese nkonwa numere no edi ameje so yo wofa. Ose Adjoa at Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Mahutedin ene bantwere bonana Otafrija mene Adjoa Agyei Sikapa. Ya da ya ho ya pa ya de kase bo no ekire mankasa ebesem mo. DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwapa. Afi tumirikane share yen awo Facebook and YouTube. Na yemfa kase bo no enchire mankasa ensam. Ya shaka se wasa kopie mu awo man Ghana tema. Na tema Metropolitan Assembly. Etwaditia e kan se TMA. Na nsan beto odwa se ene wonom ene TDC Ghana Limited. TDC Ghana Limited. Tesamentem ho asibi akoso o muntem a. Tese ne nyase mkuma kra. Ene we di faha na we di afaha. We fa benkum na we afa nifa na san na kokokoso am. Desi ameka se wonom kirem se adwuma ku adi ada omo so ya o man Ghana. Aban adwuma ye fa ne se TDC Ghana Limited. Wonom edi dwuma bi a wonom sisi tesa dan eno no ebeye estate. Awatema Community 1 Site 3 and FE Site 8. Na wanamu kiremi say dwumadia TDC Ghana Limited fodie no. Wanamu twentwa o manase kakra. Na wanamu dwumadie no emfansen sign. Na TMA Assembly mpenifo ebo moden ekọ site honom eka kire wanamu say dwumadia wanamu die no. Wanom ensa enka enkrata emfamfiri eye assembly ne nchen. Na omano sabe empenin sei de se no wa manansana wa eden a waso be yehye ne senti no se ye katama krodua ne mensin ne nyina na tema Metropolitan Assembly na so a enu gina mu Ghana ban de senti se wo ya nkrankre se wo ya ban dwumakuo se wo ya ohene mpo wodi dwumade bi a eze se wo nya tumi krata efri assembly ne nchen won san kana wodi dwumade na emu akra nam kaka kire TDC Ghana Limited mpenifo sei Juma mudie no monkrata efri assembly no nchen wo hefa amosi eni bi ana mbizam se na mu ni bi na mudi dwuma de ni sesen enti ebe ya montwen sensan wo mo kan ya wo mante ase edu bebe na tama etiem mpenifo ne ya wakwa site home ko bubu bi kura efri ho no mokra because ne momfa ni dia ma de ni de se no ene mentimo ase yakoso na nsemu anya grokra na ne ana nsantwerefo nhye mu akoso ewo tema Metropolitan Assembly honom na emra dwuma de to dwa na tema Metropolitan Chief Executive Officer me mame oni minyamfo ebi bright aka se kirem sei yen kankyere Ghana fo nyina ente sabe TM mpenifo tan TDC Ghana Limited dabi omontan wonom enye hwefiri wo nsem na mom wonom pese o man Ghana wo mra pepeye ne nukrede ye adwuma enti mpo TDC Ghana Limited eye o man Ghana aban nwuma krampo na Ghana mampeni ade TMA no esi ho no mo sei eno ene nhwe mampeni achi ma no edi dwumadie bia obetuo na anamo bia betuo no ese wunya nkratasem efiri assembly ne nchen ti se onkratasem nimu a ehu hia se obetumi etu anamo bi sei wusi bibi wabu amanfo ne mato agu se wode ho no age project eno nti na nam so masa ha we nyina koba ne se ne de o matena se o mehye bia kama so bia mapa etumi na nkrata ne de TDC Ghana Limited so mu po mumpo asa o monsa kante se adwumadie no enye de mama ho kwan ma mo etimi atoaso. As I sit here, if there's any state interest in any business within this jurisdiction, it will come straight to me because I am the agent of His Excellency the President here. Yeah. So he states that the President has not asked for this project. It has nothing to do with him. He has not given any instruction.
that says that your views don't matter. In any case, any development is possible as long as we follow what the law has laid down, which requires that the assembly will lead a process of engagement with the residents. We can always rezone an area for development, whereby the assembly will lead discussions with you. We will sell you the idea, we will get your buy-in, we will agree, we will come to the assembly. Now the assembly is made up of your elected representatives. In your case, for the Ashiboy electoral area, Honorable Godswe Jene is your representative. Together with his colleagues and heads of departments who are the technical staff for the city. Just by the way, to remind you that the TMA is the Planning and Development Authority for the city. We as an assembly will examine the situation as well, including your views, of course, represented by your assembly member. And if the assembly passes this development, we will put it together, and then through the minister, we will petition Parliament to, before that, we will publish it so that the general public beyond your electoral area agrees in Tema that this area can be appropriated or reappropriated for such a use. And if we do not get any objections, we're good to go to the next stage. If we receive any objections, then we will engage those as well. And after all of that is resolved, the assembly resolved, we will take it up to Parliament. Any awuti ye ono no wajina musa ban ana musini edema de sha wadom watema mensinim oniminyamfo ebi bright ana motene nkan na no si ye pena kasamafo edema tema nananom atrenkonwa eye ni ama sumpenu a otoso mienu ode ade sere de ato enwumaku akase be anu ntem se osere wadom ada TMA any TDC Ghana Limited osere mo pa Tamasumju amowo no eso mani enti ambesere mo montena se na momfa ye ntu ye wanom pese sebe abanwuma ko mienu na mo mienu na mo bo atwede de sebe emwatema ne krankwa ne puntu pantene manim yada montena se na monom asumdwe buom na pepe ya no kredi ne mraso de nya adwuma na asumdwe emra adwuma ko mienu entem. The view of all of us to make sure we live in absolute peace and tranquility. We believe that whatever the issues are, it is between two very respectable institutions. And I don't see why they cannot put their hands together, behind the scenes and resolve this issue. But if it should take off at all, then it should be with a common mutual understanding of each other, rather than to be at each other's throats. We have all this, and we shall never allow this to happen. We are in the constitutional rule, and like I said, the law is the law. It's the law. So we must make sure we live within the confines of the law. Nobody should use any government agency against any other person. Besides that, we know the Metro Security Council is the top hierarchy as far as security concerns are, concerned. So I don't know how come people will be coming here without a court order and forcibly do anything against the details of the assembly. Any awuti ye ayakasama for the matema nananom atrankunwa ne din adini ama sumpenu a otoso emienu na amaneboi yamani boni nana awuku junior ene de fritama ebesom yen Yantua Kasiabone so na yare from Oja Yaresha ewe University of Ghana Yaresabia Rempeni for Sanso and Ghana Association of University Administrators for say yo how be a wahonum biano omo mama dia ensano esanso omo bokoko sasa ha no mentimi ansano omo so omo ho Oja Yaresha no ebetimi ahawom na yade a eye Ghana Association of University Administrators members ko strike chema eye dwumadi ahodo no bekoso wa Yaresabia ho no meba eye outpatient consultations specialist clinics and pharmacy eye counseling services nini na no eye ade omo twe assign efiti eneya wo eye osanabosom ne de toso eye dumiensan ena no de eye patient ba ko ene DLFM kasebo atwetwe nkomo ana oche mu se eye ade ode ne maame ene ne ba ekwa Yaresabia honom se ne ebe yo mu betimi ahwe wom
ne mo mai omukodu honom no eye doctors no e kire mo say apart from eye emergency cases na nya de omu show bia e wo honom na so ne maame nso enai eye ne ye papa na ohwe anim senka doctor ba ko krampo ebeba ne watimi aba be hwe ne maame na so matwen nya de doctors na ba aye o ma adwen so mo ba aba abehwe wom into omo sre eye Ghana Association of University Administrators members ne say eye mpanifo omo so ka bie wom no mo na ntimi nkambom se ne be ya so hawa no ache ewa ya sabia honom no omo betimi aso ano na pomuden ho sem so no etimi akoso ewa University of Ghana ya sabia na etimi aboa wom esan se notice omo de bre eye omo da honom omo ja ya hwe ne se fiti ene ekone de eye ade omo dwumadie ni bi de omo etimi atwe asan na be ha omo ye papa nti omo sre wom so omo momoden eso sa ohana no se ne be yom betimi ahwe eye omo yare ewo ho. So I came here with my mom and my son because they are all not well. And then I happen to know that there's a strike. So they are only dealing with emergency situations. At the end of the day, they were not able to take care of my mom because they think her situation is not very serious. Although she's complaining of pain in her legs, she can't really feel her legs. And she fell at home. But at the end of the day, she's not been able to access the doctor to take care of her. But at least they are trying to take care of my son. I don't think hospitals should go through this because it's about people's health, it's about people's life. A minute of care can save somebody's life, so I don't think it's a good situation. Eni ya uti ye patient omo University of Ghana ya sabi omo je ayarishe. Yantoa kasebo no so na yɛfa yɛn mfa nkyerɛ mu kopie wɔ man Ghana ya sante mantemu na yɛnyina mu wa Mansia South Mansinim na adesha mu wa Mansia South Mansinim akure de ekuro bia wɔ hɔ no mu de da wɔ no mu so yɛ manso agure yesum wɔn mu kyerɛ mu sɛ ɔman Ghana mpanimfo de wɔn hwɛ mu akyɛ yepa enti yɛmfa nto wɔn ani ase sɛ efiri na ɛkɔ saa koto mamehwɛ ɔto agora ɔman Ghana manyoku akɛse mienu anya ɔsona na yɛ kyiniye kyɛsɛ ɔmatete ɔmakyɛ part na ɔmani gya so akyɛ enti yankopɔ yɛ adoma emfempem mienu na de no watwa bato mu de wɔn ne wɔnom engore saa agoro ne bi okura na adehye yi kyerem sɛ yɛmfa nto MPP ne NDC fo anim sɛ wɔn ba bɛkɔ no no road no vote no road no vote ɔmo kyerem sɛ wɔn mo akwan nyinaa sɛsɛ mpotem hɔnom kota kɔblane fa so tum ɔmo mfa bi so da nanso enema pa efiri hɔnom ekokuro kasie mo man yenya to firim kyekyere Ghana no ɔmo de bi kɔ ɔmo tua to nanso Ghana dodade na ɔmo kyekyɛ ɔmo nya bi nni enti ɔmo bɛsra ban sɛde ɔmo akwan da hɔnom akyɛ no ha ɔmo pa enti aban ama besiesie akwan ne de a 2028 mo bia amfa ballot box mesio so beto aba na nya de ɔmo bɛkɔte like kɔto santere kwa kɔto aba no ade hye kyerem sɛ wohwɛ sɛde ɔmo akwan na sɛsɛ ayɛ na ene obi tu kwan awɔ manso agora yesuma kyɛsɛ nkyino hwɛ bɛfam ɔbɛkɔkɔ na nsisi nyina ya ne ya edu ba bi mpo a na kyerɛ sɛ apɔmude ho nsɛnsɛm ayɛ nsɛm pii obi yade yɛmfa no kwa ayɛresabea ntɛntɛm putupuru ɛne nipa no bɛwu kwan mu kura because sɛde kwan na ayɛ no obi nkɔ na obi aba ɔmo kyɛm sɛ edu ba bi mpo a agye sɛ motorbike pɛ na ɛkɔ kyɛsɛ kwan ne nyina tete apansam kura na ɔmo kyerɛ sɛ sɛ kura de nsuo no hyɛ asɛ sɛ tɔde ne yɛkyerɛ din ɛsene ntwema kwan so ɛne yɛntɛkyɛi obi nkɔ na obi aba nti ɔmo sena ban pa ha na dɔso nti ɔmo sena Ghana mampanin adehyia sa ka sɛ kyerɛ m sɛ yɛn papa ɔmampanin John Dramani Mahama de ɔmo de ne ho ya papa pɛ fi sɛ Ghana mampanin ɛmra na ɔbɔ ntoa ɛwɔ mfempem mienu ne adunu ne abato mu no bepie wɔ mpotem hɔnom ade bato ɔmo anim sɛ sɛdeɛ ɔmo akora na yɛ ne deɛ Nyankopɔn yɛ atom na ɔmo de akɔfam kokuro motiri power ɛtɔ abama ne pɛ ɔbaa ya de esina ni so no ɔbɛyi kwan ne kama madan amanfo afa kwampa so mpotem hɔnom na sɛ mu kyerɛ mi sɛ Ghana mampanin nya tumi wie no ɛne alata mamman ɛkyerɛ din onsi hɔ bio da ɔmfo mani kotu awisie kura hu ne bio nti ɔmo ka ne sɛ bɔhye no oni so ade hyɛ din sɛ de tu dwamra na wɔnom ɛyɛ kwasafo dwuma esiesi aka gatasim ɛwɔ kurodua nim na ɔmo dɔdɔ montena prapra bɔɔla agye hɔ abɔ so nyina no ɛna ɔmo de adesrɛ ɛde tu dwa wɔde mo kyerɛ mi sɛ sɛ ne deɛ sɛde kwan na yɛ no edi owuo pa na ba mpotem hɔnom ayesa ba ko pɛ mpotem yɛ St Martin's Catholic Hospital ɛwɔ agro yesum ɛnu mpo kwan kura hɔnom no ɛkɔ saa ayaresabea no mpo akɔyɛ owuo afidie enti ene obi kura ntumi kwan ayaresabea hɔnom agye so otwa kwa tenten akɔ santimantem kumase
na ko Kumasi ya kwan ka boro so 20 Ghana cedis 30 cedis nanso anam kwambɔ ne ntene obi ko Kumasi Adjoa 200 Ghana cedis obebre saa duba bi mpo a ka bi anko ntomo sra ban bɔhye no oni suwa ntesa abato de 2028 Tini ani osono mo bi ama Agorɔ Yesu manso na ya besre Yewura John Dramani Muhammad ya president awaba samanso for ya su kwan ho abre ono nso ba manso adubia e be hye ye bo samanso obusa ese ni MP ana na emmom se manso for to abama na no ba obaboa na wo hwe se ye kwan ya beye eti e besre Yewura cheche ye so wa cheche akwan no kontrata kwan sui se eto aban ye so ye so memye ye hu ni bi e se o ye besi na nanom ko tali e hu bi da esre kontrata no ba bi na no yesre na so mo manem akwan so ye ntwai mo 2028 ni aba ba gina se da ye kwan da bi akwan ni ye manso fo ya de akwan ni titu pa ni ama fi krom ni de ba akwan ni si na ka na se na yi ni ama gu nche ni pa di gina ho aba ba se fo nyina ho no ma obetima ku ye akwan ni na akwan ni esre pa ni diem president abana anya kwan na ye nto aba esre pa wa che wa nya aba no ye nto mo ye na experience mu sisi ma ye na ye nso ye ho nto ye na awofo nso ho nto wo mo cause ye de o ma adwuma ene de ye yeah. Beya ni ahwa ni asa. Yeah, Grace St. Martin Hospital. We from like I said, the second hospital a super take more effective brain. But here kwan problem. And contractor we be back. Wa be adwuma. No be say gata. Ni aboka. Ni next 4 years another contractor be back. No be say gata. Koko. Hayen. Enti manso de na hayen kwan ntimi nya kwan. Ya bre ya timi so. If you over manso nye krokotwa. Na so pa bato no so no maso dim kokonti ba. Ya mo to aba do akire. NPP ba no aba yo boye ni ato. NDC ba no ba yo boye ni ato. Right now na ewu ni there. You three your manso no. Asa na be he. Enya sa na so mo ja ba bo mi si ya. Ya manso ya to aba no. But ye be ya amana bro so mo ka say o manso fa komo but na free manso na ye kwan. Is that free ko Kumasi a ekwan ga ha me na yi. Aso betua o edu anyum kwa 100 cedi 150. No betua. Ekwan no so ekwan ya ati so 20 30 cedi. Ya kwan na o maboa. Second dem bani for kai no hospital no. Nya ye pa o mo hwe mo no maboa because I for said beja say wo kwan na ni wo nim but ekwan na nyani ti no. Ye fe ni no gi no. Ya so wo kwam. Agent a ni nya ye kwan no. Te sa ban say wo twa ni na ye ka abato no. Ye ne to aba no mo nya ba pa wo. Ye kokomoti ye ma me na na mo nya na to aba no mo nya ba pa wo. Te so mo so maboa. Chese we di ochiamia ni masem kwasana na wasuma kokromotiri power enteteye entima ankwanya akwane dia 2028 osono ni chineye mo hwe obi ansi manso Agorɔ Yesu omanu si yepe na several member edema Agorɔ Yesu abato mpeso aso ni nyamfo market wo sei ode adesra to abanim se obesra ne pa se de ado de enkonta ato bentum neja ahi ato ahina boa ntoma mpanim omodin antete cheche makronum na big push initiative na ban yi ya kwan no wo muso nya bia ensene wonom wo mu kirem sei dodo na yakuafo mpo ne no ba ya nyina kan wuram aba ne se na mo kwan na se mo bae na ade abakwa wo kirem ne mpo de ha adwen kura ne se ne network ade yakɔ ye bi ni ho kyese obebra sa bibia si putupru momfra obi a kaskara eno so yade ha mo panti sa niam we de o mampani a meyade 2028 mapani bia nsi kuro me bonto avi so mba kura Omesa kono sansasa. Agorɔ Sum ye kura hospital agidin. Aya wo mpotem wa nyina. Se beka Agorɔ Sum a, we also buy West Africa nyina ha na headquarters. Aya ye doctors nyina free anu ma no omoko. Enti se aya sabia ka se ye wo kuro mu a. Ye main road aya Agorɔ Sum emem ekwan. Ya ye data ma ko miensa ni nyina ba bia ba no abubu no. Ni abo adwuma foforo de ama foforo. Data ne bia ne ye bubu no mu hwe. Monka. Ya se abubu we sei. Ni asa pa adwuma de ama obi foforo. Kura hospital kasi ehwe enipa bebrebe sei enso timito na kwa nasi na ya kro nkwa no so asi entunim emergency ba gise nipa ni wo oxygen timisi nipa so abusuafo na timito le tese yentu no nipa kro no enyefa nti esra ban ekwan de esra ban onye kwan no mfa man network nya kra o network e de hwa ya afo no anya kra wo jira nipa no yese social yese cannot be rich ogoka no mde ha manyo so wo nya bibi ni ani jatemo wo ye nipa wo WhatsApp ye ni abrew enti se ni ye bo ye ho ban de a o sa ban so bo yene nyina politicians no anto ombo ase yene to aba mom omdu so afro mo number ko mo mfa tena o manfo hia ensio ye school kakra ye toilet kakra eno so mo ntiminya ye kwan kakra ya we nsusu mo nya we ekwan we ya eda ase ekwa da ntira
ɛkɔ ɔboase saa kono wɔ yɛ akɔ bɔnte so ɛtu sɛ wɔyɛ kɔ wɔ ese a pressure kono ɛma ɔboase deɛ no so ne nyinaa no amampanfo aba nyinaa no ayi wɔ mani nti amanfo no musa afre yɛn ho kyerɛ yɛn wo ne yɛwuo nsuo tɔ na anisi na ansusi a tianko ɔno ase hospital na kam na sɛ onim ha se a na sɛ dwadini akɔdwa ba na ɔkɔ akɔfa abɔre ansa na ɔkɔ akɔte asi ɛbram na so aba obi ba hospital bo aba obetimi akɔna te ha ya ɔkɔfa akɔbro de bi ɔba na wafim wɔ mu hwɛ kurei ne yɛbra monhwɛ kurei na yɛbrɛ wei ɛyɛ asambre member ɛde ma de hya wɔdom wɔ agro yesum abato mpesua so ɛwɔ mansia south mensenim ɛwɔ sante mantemu ne den edoniminyamfo makier ɔsɛi ɛna mote ne nkan na mane boi yamane boni Samuel Ofolibuaten na difiri asante mantemu ɛbɛsom yɛn Yantua Kasiabone so na MPP Amanyoko no ede nsema betudwa echemu se ye national executive election no omode akwahye memne na ahini mebosom ne de tosom yensa won fimpi mienu ne aduonu nsia mu a omo hwe anim se omo gina ne omachita ifoni na betimi ahya se omo campaign asumdue ewo mu na omode nomination fees no ede tudwa echemu se so we are national chairman na ubetua ye 50,000 Ghana cedis na se vice chairman ana wo pedie no 30,000 Ghana cedis so person ye party ni church for ye general secretary no so no 25,000 Ghana cedis na nomination no mo be chance osana abosomen ne de atoso du enso no mawie osana abosom ne de atoso aduonu mienu won fimpi mienu ene aduonu nsia mo hwe se omo gina ne omachita iPhone na hyehyɛ pa hodo omudi agwa ekwan mu no omo betimi edi so se ne ebe ya abato ne so no bibia betimi akoso ye no titinani ede ma party no national election committee Frederick Opare ansa ede tudwa echemu se omo modern ahese campaign no omo kwakoye no omo ne omachita iPhone ni na no ebebo modern ahese asumdwe betimi abema ma obi enkoye campaign enko kekan nsem enfemfa obi an na omo hwe se de omo koka no ebetimi aboa party no 3rd September ebema ho kwan na vetting committee no afrefre won a file one nominations na wa person on abrabo de won kratase mu ahwese so anya bia wo se fatase obedi MPP Amanyoko no animana eno achi no 5th September yamia so ma woda edade ne de list won a vetting committee no one report actually will be to me a contest in the BP so asem will be so one that report corona no ebechre and no September 6th the 7th ni mu no so wo asem bi ka say e bi a vetting committee na new year nti opeso ya appeals committee na so behwe ho asem aka na fe 10th September sanya ma nyina ko wie ewo national executive committee and the national council won na to make a see what party one sunny ebeko national conference na sha won sa obetumi akire won adwene won ebi mpo na appeals akoy no obi ani anye report ho no pese osan ya appeal foforo ema national executive committee akwa wo ti on the 10th September we better na won awie asemi nyina amaye 14th September the notice of poll ababonting and 3rd October na abato na nkasa no ehyehyɛ Enwechi ana Mr. Frederick Opare ansa ede executives ahodo amo ebeboa ama election no etimi akoso no chemu onu ankasa ne ho Frederick Opare ansa ono chairman ebewo honom sanso ana abna osei asawe ono vice chairman Madam Oboshi si Kofi ono member Mr. Frank Davis ono so member ana Anthony Kabo ono so member Salam ama apieni onu nina eka hu biombeboa ama national executive election no etimi akoso Tuesday open national chairman edidia ofo no ka eda ho 50,000 Ghana cedis so be the vice chairman so 30,000 Ghana cedis general secretary on we go ne dinim also 25,000 Ghana cedis na position ahoro aka ni na 10,000 na mom say Oracle youth organizer women organizer and Nasara organizer there atanga till so am ordinary 8,000 Ghana cedis she say one say sikai obetumi aso sika na nkasa de aba obetumi so aye ne check wodi yisika e de abre committee na wa hanu agye from now ko umpesa oba obetumi
download the form no our party na website so na mom ode form no reba be file na usika eka ho position ahoro a wo contest ne de nyina atugwa electoral college nso abeto abano won so yabobo ni nyina so nyina our party constitution nim na battle no the best electoral commission and one the actual election. DLFM 106.9. Enia wuti ye eyo titineni edema MPP amanyoko ne National Election Committee ye Mr. Frederick Opare ansa na maniboy yensem troni Elvis Kuma Samson ana de besomye yantoa kasiawon so na yemfiri MPP amanyoko ne mo na yenyina mu ewo nkran popure matenko pie mum ewo konkomma yam market nene empenifa wonom na wonomoda konkomma bia ya moton bayre idwadata ede adesre eto oman Ghana Accra Metropolitan Assembly ye kan se AMA ene ode ko nipa dim de ye ama omo kira mo se ne oman ne ntie se oma bedwiri ho no mato agu no ma ba besi 24-hour economy market idwadata na Ghana fo akodi dwa papa bi honom na empenifo amada kwankoma ya market na ne kirem sei anamuntu aba ne tuo ne de omaka se omompa no moboa nanse no enya ne berenie se Ghana ma mpanin pese oye 24-hour economy market ya na enye kwankoma ya market ade adea ye tomamu ma ye de bayre free emiamia pi ba honom beton ema Ghana fo do na afrachichi ne bencheye ebedi dwa kama ama sabe mabra wafo nya bitu aduane di na betu wano mo afiri ho no mo sei wodo ho beye 24-hour economy omo kirem se ho no mu dwa na so twan ne jatuatu se buru ito wa mpani medum se agya na kram na otwatwerofo pani ede makuo no a ofrens entwerefo nhye ne den ade me wafa se eye Tanyam Anthony na Tanyam Anthony kirem se baya na moto ne mu adesa no manam ne sika omunya free bayre ton no ne nya de wakram Intema mpeni omasira ni pi Ghana nsase doso nkra hansase no boa pesi de dia adwumedie no tisa mampeni ani abere sei opese oye 24-hour economy na enya ya market so oye na adwun sa twintwin atwa ho na obeye na dodo na no duane beba wonom ekon be ba konkoma ne potem ne be ha adwun pi nti omasira ban ense de nsayem kutodwagu fam mempenifo mo tse mo adwun na ni manim ya da mo nsu nu hu aba na mkopa be yesu nku bi asase na da hɔ kwa obi ani so na mo nkofa nkoye 24-hour economy no na person betimi atena se din ma wo bu hɔ ne mo nyina to agu se bayre tonfo mo mfiri hanom na mo mfa nkwa he ma mo mbe bi ombe kokora enti amosra ban wedie saban ya ne se no bu hɔ gu pad ombedi ne ho ya pa 2028 abato no nka be ya ne se eposo ɛhɔ so pan so da brenka ban onya bi da kwankoma ya market mpenifo nkomo no emu nkyeremu no enie Duly observed, ladies and gentlemen, we have assembled here today to inform you of the intended location of the 24-hour market on the premises currently occupied by the Kokoma Yam Market, the Kokoma Cargo Station, and the Isma Market, all at the Old Pedama area of Accra. It will interest you to know that this area is the food basket of Accra, which feeds the national capital alongside its neighboring markets like the Agogloshi. The Kokoma Yam Market in particular is a venue where yams are acquired and exported to several locations, both locally and externally. There is no doubt that the benefits derived through the gains in foreign exchange assist in national development, and that employment is also made available to several thousands of persons who would have hitherto remained unemployed. Distinguished members of the press, we admit that the decision or the idea for the proposed 24-hour economy is a laudable one. But should existing systems that are currently serving the same purpose as those that intended by the 24-hour economy, should they be sacrificed by destroying the markets, especially the Cocoa Yam market, just to make way for the 24-hour economy? Etiobatiane said, no, naturally say. Abambe bua to agupa besi dwa foforo de a na market na de ba ho na so mfa so ne service adwade ni kwaso dada nti aban onfa na ni fanchira wi foforo wei eya dwadifo wo na motonton bayire e wo konkoma ya market e na wote wo na monkan no pani pod da wo no man kasa ye otwatwerefo pani e de ma wo no cancer ne din e de Mr. Tanyam Anthony e na mote ni nkan
Yentwa Kasiabone so na executive members said the ma NDC amanyoko no ewo eye poemantemu abom regional chairman Dr. Mike Oliver Kwadwo abosu ye pan wo dwumadie sonko no so edi ewo honom na enche ye bia na NDC for eye omo branch executive election omudi yi akandifo foforo sane ebe ye omo so no betimi aboa na NDC amanyoko na akoswa agya konya no ewo mfimpimienu ene aduonu watwinim na eba abato mpesua so te se Fantia kwa South Equiapem North Akwatia ene Lower Menya Kroba ade ana how ewom album ne ho no nam so ntino executive members bebre no omo yomu edi free mu na omo a omo ho ekaye no omo kire se nkomo momodia enko regional anasa national na omo momodia timi ko heso mudin no ene album hu a oni na no bibia timi akoso totin na brad srede no ebeto dwa ana regional executives a Otitineni Dr. Kwadwo Mike Ediano ebo modia moma rehyiemu so den hyehye pa ebegu akwam sane ebe yo muso betimi ahwe sa abato ne betimi akoso asumdue wom na basabasa ye bia entimi ensi na mo ne samtrafo etwetwe nkomo ewa abro mo ne regional leaders omowo omo party officer no okofo yudua etwetwe nkomo ewieye ana James Ayimo no eka members ne ho no som sa assembly member at the match electoral area sansu no sino ewo Fantia kwa South District Assembly nim at the Dr. Mike Oliver Kwadwo say so abomodin aheso how no betimi asano your party NDC, your registrations, your branch registrations, so and when you and your petition, I region, you did your command national and a national absent my directors. You did come by region and answer and yes, I did be called national and a national said, yes, I'm back to region. Now, I'm the Becasana, Obuti Yasin. And then almost say, yes, I am back now. Yameka Yasin, your buy your Becca Yasin, regional chairman, Wadiatum said, and I said, Wakakasabe, after they said, okay, in some way, can you obetu anamo na baby a elections wo oma ba be any baby a acclamation wo no oma aye na asundua ye den aba eno na ye nyina ye say obi asom party no ye branch executive branch chairman women organizer secretary and that's for na ye yi say nkofo ni nyina free and nkofo fufo replace at the end of the day be ha party that edunti na ye tu sa anamo eti panifo so agi atom say the DLFM 106.9 abeboa amaniema ye den akoyi. Eni ya uti ye James Ayimo no assembly member at the match electoral area sansu no sino no Fantia kwa South District Assembly nim. Enwechi an aspiring chairman at the Lower Menya Krobo abato mpesua so Godwin Oblanda Totroku Esra Senkebeyanka national and regional executive members in Nankomunyi nipa baako enfen free abato mpesua so mo ho aka no sane ebeya branch election no ebetimi akoso how bia embem the outcome no it should reflect the my worship no wobeye amawa ntimi da wana ase the main elections ni we wo ma time for mop up no and until one backlogs no whatever one elections the bimu whatever elections no baby today lower maya say but one anya elections in kra mop up now what they am there from 3rd to 11th there baby no ma yeja until yan kona yen no ebinumu because of one interest into no one anya den anya until no ni sa no yen ono kan ho na ye di bay until ono wa also what take note Obama regional national obey one report they are called national now what your report in we na what you bet one can funny there even though some 10 days there one fire mop up no but some elections committee and was some constituencies deliberately no one anya within the time frame now and the best one there once another time now this time round no you best there we be here rep from national another region now one instance there will be your elections no them obey nobody will be disenfranchised. Eni ya uti ye Godwin Oblanda Totroku ono ejina so titineni e de Lower Menya Krobo abato empesua ne so na manibo ye nsem choni konti hini kofi obona different poemantemu ebesom ye we na eba ni se pe ene de obetia ne se obuja for me to me no 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 to me na beze na wada ba ni se dia na ka ba no na yeko
Facebook no so ofake dia ba no so hwe live edi free Neoplan station circle no wasra Ghana man penezi se ni galamse no hye ho bo na ontenenka onye bibi kakra mfa ho wa na se de galamse ne tete Ghana fo ni se dia kwaye kotobe ku manto bampani soro gina wona so na se aso na kokuma ye ayemmere na ko galamse ni maye ne ye bre pam Kofi Parliament dia ba no wase ontumi nyai dia kase boni tie free se mu odepa da krokra ontumi nya mistake so wontie kra na wo enjoy kase boni live edi free aguna bobi kuma apa Kofi Parliament ni we are one of our ardent listeners in nyame nhira opi wate na yeta wachi pampe na piaga dia ba na so hwe live edi free achem asafo me wafa ase me chewa nimre yi bebe yadre me wafa ase Bismarck man bize awade na kuma kwahye ma boma e ma na tena kuma set free ni fia anya de wa blasters amfa e ma no so ni misa nkomo kwa world cup na je wakwaje tumi krata akobia eno so anyeje e dey see o sinse wiem de say apan e ba sisi a DL Power Sports. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports on DLFM 106.9. Yes, maximum one. Me wo fa se Bismarck man bize nya tena ze o sinsan wiem se apan e mana nko eye yi wi ase nyina mago kansie no ze de ngakra nkra se se so manya aye ya be yire se benta Bismarck boko de ofa ncha ba bia boko boko de Yesu adom bibia boko e de yankopon ase so we oh metiapo ade ba ko pa na e bo ho mpa se ye hwe ni bia nto yen ene den we se den ya unya nte de e ko sukrum no David ayo ubomi mu kakra sa Sikapa na bibia wo ni nsem Adjoa bremwe Adjoa bremwe bia mami position sa jurisdiction ne de sika ena sisi a meyi ni se kontena no sisi a be pon a eye wo mrani bi a ye bo mami hu en se bia mitumi agi o se ya kada azigi na age do ye zene ne bodamo yes azigi oye zene ne bodamo yen kan fantia na ye betimi kan fantia na obe ye de oye dinsin oye zene ne bodamo na no fi kada azigi waso twan uni o ba sam dia nya mutro ewiase no openi obi anya ade on fantia me do po there is no barrier our social media no so enti asamba ho a oya den obi ehun mobodda okrum ha esa wotro esa de ho wotro se wote se onyanko abadwo se hia oya den wo se nsuo na ade akunum enti odi ane se hwe na abeye because enyina ye na sija so because obetumi ato obi a ada fufura ba o say fufura saba e be to mana show of enum esa mi na de ye hwe na tim na de utu kwan o dawi baku ya ba ese haya na mo ka kirem se ya hia sem na wo kan baku ya ba si onyi oye na so de bibi tu na num ni ade haya na mo bo mama ne se wo already no na sense wiem se apan because man qualification na ye den ama wo e ma na sem de enfama akra Black Queens o ma sapa papa mi firo obi an ko ma sem bi o ma ya de o edi sa se obi amonyuma mo no o de o metumi ama no
Omo ye good. Omo ye good wife. Omo se na me ma no kra. Kai. Na mo ka blaba na mko bo no. Black Queens ma we. Na mo ka. De hia na nya omo ye. De hia nsem fata. Emfa bibia ma. Eh, se mo ne la Cote d'Ivoire se ma hye mo tu wa. Ana me se enwe hia. Omo de kwan. Ana te na hia. Emo de kwan. Na se mo se mu ya mbasa akọbọ another two play off matches bi. Sha Malawi na ko afi na akọbọ. Na Malawi no mo ni mbo anko mo ko finals. Malawi. Nigeria, ye ka Africa ma na mu gina mo na so ma firim. Morocco ho so ye kra ko fi na ye Ghana ma no e kwa akọpre. Enya Malawi obi a the debutant first time oba wafko ni bi ni. Sa na be ka de a anka Cape Verde World Cup na de ni si ye no. Be ofanya Malawi. Friendly game before some bebo tournament. Ocean 4-1. Yes, yeah, din mo bo we are CBO. We are home boy ya. Before some Ocean 4-1. Enti. Enti dia na ba say tournament pop. Mo ko to mo niam yi. Enya no man tutu ni Black Queens man am Philip. No, we say e man na say mo bo dwa na. Ahamu mo so madu o mo ni bo ne bo brusu bia mo so sebi mu amu ni bo papa ben. O mo ni bo. Oh, last time am call World Cup da ben. Na aga so bo ben. 20 years ya mo timi ko World Cup. 20 years. Amu timi ko World Cup da bo ben no mo ni bo. Shamalawi na qualify. Mama ko World Cup. Mana sem de facto nche. Mama ko World Cup brebe na mko bo. Ma kan sem foforo. Anye bia mko. Isika na mko mo bo nkonta. Ebeba da ben. Honorable minister. Mo visi yesu so ahun. Juma ye be timu krom ha no. Ma menya na de kaja gu me ma de mo bia mfa na sem ko ma no. Mo bia me ka ma na sem. E ma ne nya boni bia. The way Black Stars eco tournament anko ya criticize you am no. They are not about criticism. Enti enso betimi criticize. Ashimi mposo mu wini bi na mpese nko mu jom no mo show. Omo masema. Na mo ba fi. Omo masema, omo ba mame. Mo ko na mo ko World Cup na me ma na mo ko sesa. Obi anso so mo so kro mo president. Tieme na vice president eti adwam. GFM penimfo nyina kwatena ho bi. E ma na kwara penimfo no kwatena na kwa. Vice president o. Hwan? Na Jimmy. Oh, what a ben or koi. Oh, Obi. Tournament no. Almost share. Listen to me. Your first match. GFM penny for the time GFM ni kwesi we are seeing na go kan see na se. Ofa. E ma no na motia some of TV. Yeah, ka World Cup. Openi munya man life for mo. Don't buy no man na trading. Me crowd me nya time nko mo asem bi. We mo. Oh. Ya say with emotions na ye adwuma. Enya emotion. Ho akodi ma na. Yenko yento aso. Yenya na kwana sa. Wa hwe be ya say foforo yenya na kajagu. Abusu enyume ma me mo adwumi mo akwa ba mra dia 106 on mega so mra so. Agude mu nsem na nyume ya jinkoya e wa de kan sia dwuma di kase esuwe no. Eya nyume no nse kase asuju awutie nyina ofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi kasa so na baba so na Adjoa Agyei Sikapa sa nyume no. Omo so etimi ya sinkonya de nyume no nse kase no. Enso asuma fa du so no besima kadu se mam bi se. Mensuma so magude mu nsem de ensa so no yemfa ntudwa na onsa nso nto dwuma de nsina bibi bia no. Enso timi enkonka no pa nyume oba join show no live on Facebook a capital D capital 106.9 when images outdoor videos outdoor empokra ne wiase outdoor no panina your friends a champion Kofitela Iron Bonnet and Madudo Kronona and you are this house no and so some our social media platforms outdoor so Mike so coach a producer on the journals wait me Christian same way a good grata so best makadu se man bi say maybe Jimmy and so tell him na so so I told you and so me no kasa yan chance here and so fifi yan chance here fifi dia onim say the women African Cup of Nations I told you and so our minor friends say mo ko assistance there our minor friends say Ghana Afrimu when I waf kono amon so timi Afrimu I quarter final and our minor friends say Malawi and so timi share community timu ba ko me no kasa na unsu kopia mo when I mo ko mamua when I can say Women's FIFA World Cup Nyame Aduma 2027 ebetodwa our Brazil qualification and I say ye playoff no enso afru me no kasa Black Queen enso atimi asemi no my friend say Cote d'Ivoire atimu ba ko me no kasa dia 89 minutes e say yaka 1 minute na ahwe dia referee enso de to so na say Black Queen so no enso betimi abomade atimi awini sa game na ne omo so atimi akopia mo intercontinental playoff and me de san komanyina no atudwa na head of sa big game na nyuma so told Black Queens and minor your friend said Cote d'Ivoire airborne proud to the game na Black Queens and so timid statement by say adia cancer omo welfare ni bonus Saudi or sanso na per diem Saudi no and 24 and so entimi and farm reporter menseka and you may answer honorable minister for sports and recreation honorable Kofi Idi Adams so the statement 10 pa and so timi abamonten and so timi clear and ana simple no and so timi din komasa nukra bianim say adia cancer per diem Saudi empokra and adia cancer welfare Saudi amano and so this communicate amamon wasi efe no and also ministry no so etimi akila ni nyina and also a statement and ministry no for sports and recreation ama mountain me de san komano and so atudwa na se unim se DLFM de yetumra na ya kiresie honorable minister Kofi Adam said in komo akra yentie nkyeremu a
opanino edi tuja efa sa enkomona and also etujano. For a very long time, the Black Queens have not made it to the world level. Though I see the Queens as one of our very stable and strong team, we have not been able to make it to the world level for a very long time. And we think that we should be able to break that now. And so they should put themselves together. I have read a couple of comments and statements from them in relation to some welfare matters. I believe that what as a ministry we are supposed to discharge, we have discharged fully. If there is anything that is outstanding, that is to do with some sponsorship that they got, which is yet to be concluded and to reach them, but the ministry have done fully what we are supposed to do for them. And any outstanding, I believe, will be done. But they should focus on the game. Wei Honorable Minister for Sports and Recreation, Honorable Kofi Idi Adams Nkoma. Wanonso ADS and command and number one thing say ministry and so the maba ne gamo bonus out to any other cancer per diem and so any other cancer welfare out dono opening and so timi aba montia say na bibi bia sefata say ya maba no so set me kan nyina no ministry and so timi maba no saka nwade san command and so atudwa na me no kasa dia Black Queens yetu akaka and also ministry and so man so di omuka no say ukopiem and so Ghana Premier League last season 2025-2026 season and me pacho referees out do amusu timi tujuma enso Ghana Premier League and tiamete and say we no enso aya GFM penifo enso timi atuamo ka onim say na from week ade cancer 17 to 34 now just referees o madi games no from week 17 to week 34 na say eno ye ka eno enso timi ka men tiamete say ene penifo enso atimi atua we no enso from Tuesday and penifo enso timi isa kan nyina fro nwede san komano enso atuja reporter men seka and say akawe no answer division 1 referees amonso etimi edi last season and from week 9 to week 30 and ka no so kama mpanifo so behwe no amonso etimi akle ni nyina no pede san komanya no enso atudwa madika ka cho se nyame ya duma next year na se mponi yes next year 2027 under 23 WAFCON no and say AFCON no ebetojwa ewo Egypt na me no kasa dia the Black Meteors of Ghana enso so etimi ewo camp opania your friends say Desmond of Fair na ono so etimi our friendly players na omo so etimi start there can say come reporter mete and say Kumasi Asante Kotoko omo team no captain no losing chairman enra menso mitimi enya brantia na enso Lagos Sports Stadium at the time Krobia metema Kumasi Asante Kotoko team no enso etimi be pre-season enso ade can say pono me patcho University of Ghana Stadium at the time amene club fence Golden Warriors and say the Widams no abrantia fence losing chairman enso no camper and tell me ten men say no sweat me a call up ekopiem enso under 23 team na no peno and I say anwume de san komano enso to judgment is na bibia enso etimi akon no your latest anwume no mense kadi nya no enso to ja nanim se Kumasi Asante Kotoko enso so ewa Accra pre-season games outdoor enso to ja reporter mete and say and we no Saturday and Sunday say omantimi anyi sa big game we free no so betimi push akwade kan say Tuesday we no enso against club offense Heart of Lions and up and me ade san komanya no enso to judgment is na bibia no enso timi akon kan sentiment na bedi nkoma enso chose house of folk enso timi achak panina your friends say Renny Hinte kenso kan na so bi ama FIFA enso timi ibana omo so de timi to house of folk say ne omo nsimi antimi top player na say pomo ntimi top player bia after say FIFA left ban no reporter men say can say Park Academy player your friends are Roxin Chaweno Roxin Chame omo so ti ense timi kan sanso na brantia your friends are Manuel Osei Jan and penifon so timi ensa kan reporter mete and it said till June 2031 and today your best idea can say 5 years and a house of folks no etimi akofa sam rante ya omo so be di jumade man never said until the bones are fully rotted house of folk team no and we are this san komanya no enso atuja madika ka cho se enra and you may say yenso yetimi akopiem ewa Lagos Sports Stadium na enra yetimi abrantia fence Richie Body Agada said where former player adema club ya Kumasi Asante Kotoko team no enra ye unse no so any team no one technical teams no so ade can say touchline so omo din komana sentia metin say ne na say omo so didi nkoma say nka brantia no enso betimi age pene ne ono so timi abedi djuma edema Kotoko antia metia no pa anwumre ne say ne
abrante no nso atimi afi team hotel a kyese nkomodidi akɔso no ɛno nso atimi antentamte Richard Body Agadasa enkofo dodo na nso atimi friends a we no enso yade kan sepo no me pacho Richard Body Agadas no kyese mpanifo nso atimi ene na party we sanse enkomo no enso atimi antentam no ye latest a anwume mensa kadi nyina no enso atu dwajuma de so na bibi bia nso atimi akonka na Benjamin Asare goalkeeper number 1 demand the senior soccer team the Blasters of Ghana obeka isa branch nso atimi akɔ World Cup ni bi at the time Benjamin Asare enso di agrana se wodi dwuma enso de ma the senior soccer team the Blasters of Ghana obeka isa opani a your friends Kevin Taylor enso atimi asha branch e bose kobansa Benjamin Asare atimi ekipi clean sheet akobansa at the goal post him na se opponent bia nso atimi anhye goal antia Ghana dey game bia betimi ama no $50,000 antia metin say Benjamin Asare enso atimi aka 100,000 na se eno ya $5,000 a day Benjamin Asare nso atimi aka $10,000 a opani no nso atimi promise obeka say against Panama Benjamin Asare na da goal post him okipi clean sheet sanso a and against England branchewe enso na atimi eda goal post him okipi clean sheet England for enso atimi anfa goal anto na trema nam so bi antia metin say Benjamin Asare enso atimi aka $10,000 opani a your friends Kevin Taylor enso promise na Benjamin Asare na atuna num to yentie sene o training semu ya bicheche obia na juwe bikitan Bolivia Africa kana percent fund mafo en Taylor prince we promise no promising na juwe one man back to friend say it's akaska na mgambo bikitan Bolivia bicheche obia na bia sida suman ejuma pa o ye bicheche obia gas bicheche obia na juwe bikitan Bolivia Africa Enti wey Benjamin Asare say wono so atimi abanti white emblem na say kufu $10,000 Kevin Taylor enso atimi justice to the promise intene akoba nsem mo hyebo amuni so no so yankomo akra efi about this no tagu efi sam nkoma ni nanya no yem fancy na fly number dia 1069 ko phone close amana ne nkoma no later sin nyina no yem famra Lumba in Super Natural Mineral Water. Get a grip with a super break. Lumba in Super Natural Mineral Water. Get a grip with a super break. Lumba in Super Natural Mineral Water. Get a grip with a super break. DL Power Sports. DL Power Sports. Right, abusu sinkonya so kan kata Lumba Super nyuma dama flana madia 106 na go phone cross so amana nkoma later sinyina no yemfa ngwana fe no on santo jumade so nyuma join show no live on Facebook sansua ana YouTube na so dia capital D capital 106.9 na so images audio videos audio empokra and reactions audio nyina me no yede so nyina no atu dwa nya nhyase enko phone cross later sinyina no yemfa ngwa reporter mensaka se nyame aduma Sunday big game and so to dwa we no community club your friends Arsenal in Man City and so na this big game no and so is also reporter mensaka and it says big game no and so toja e wa dey can say ponu we no e dey can say Istanbul and ya na say Cardiff no e later sa mensaka after say me pacho dey can say Wembley Stadium no and so e Jumadi kese no so be toja we no e Arsenal don't to and so e Jumadi change no so is so na so bi and so big game Arsenal so no and Man City be bon and so timi toja and so ka dey can say Wembley na mo me be ewa Cardiff Millennium Stadium and you had the San Comaniano and so told Jana Boss and so no etini at the second bid and so ram at the Man City reporter mete and it said no 60 million euros and tiamete and it said Man City club and so etimi adina na sepono amari jatisa off for Barca and so etimi the ram sana brantia your friends say Rodrigo and Descas Canteno and common sabet me can tiamete and it said Man City team and so etimi of Ori jatisa off na and you had the later sinyano to the reporter meetings and Man City and so demand there can say 76 point and I say when I 76 to there can say 82 million euros ninya say market value no inflation and so na timi aka branch friends say yan demand be ya turn 125 million no na say no so na msibi na Man City and so demand this as the can so free club your friends say Barca me dey san come no and so to the reporter meeting say Barca and so betimi the third bed no and so timi be reporter meeting and it say so mu kuchira there can say 70 million euros
Eagles and as almost the call Adia Coma Club fence and Mansi Zakobansa almost a jet to Nasa Branta fence and Wadrigo and Deska Skante on budget 70 million euros Nedia Nasa Umayasa Brantano and Swetima Johnny Bass and you made a sound commando and sweat to Judge Medes not be Bepia and Swetima Quancana official communicano and Swetima Montiweno a Spanish Super Cup and Tiamete and it's Mia Duma next year February 2nd and also big games no and sweat to Unim Sam Madrid and Sonny Club and friends Real Society Danabo and Fe Bass and Atletico Madrid and Sune Yefra reporter mete and it says Jumede and Subetoja in Istanbul and Tiametins at Attack Olympic Stadium and also big games in Yano and sweat to John Mede San Comano and sweat to Jana Manchester United and sweat to Mesho Kinin Trasoa Brantia your friends Ibrahim Imbaye Nina says Humenya Sabrantan Subetima Touchdown United team reporter meeting 50 million US and a Manchester United so they call Ekoban said Paris Saint-Germain team no and so Japan no Matias Dia Brantia your friends Ibrahim Imbaye no and so joining Manchester United team no unim say international DJ Nyatrase enti yefa last one so na fe no yan so Jumadi and says Emmanuel Ko Umenya say I was on international DJ FIBA and so ebetimi da so reporter men second May every house team say Mikel Arteta manager Edema house team no wa communicate one answer no one of Penny friends Andre Beta where you sporting data Edema house team say Umenya so kwa kwala friends Mark Pope on Osiakan and ma Atletico Madrid Penny say and they were say during that time Atletico Madrid and Shane Barca boy they can say champions quarter final na Brantano nasa ne mono ko nka brutal am subi ne Mikel Arteta and Zuno Penina je friends Andre Beta and Sweden come say and we benya some kwa for Brantano friends Mark Pubela and me dey san komanya no and so to Jamaica catchers and command and dos nemo Emrane Quanti, dear come no Yamia too much now. Ye transfer and the sumo be a Jumadi and Suana, ye the Abasum said a PSM command Lumba to pass and you want me as well as Sequem while flying my dear 1069 and conform close a man and command Yadina by Fisamono, Yadina so so Michael so quota, and your producer on D2 so Timmy Kuchen Samno, a good cutter, so best Macadusa man be say, may best animal Timmy na and sweat to me as a portrait from afar led by Misa Kwame Fumunya Kanatata, a Fepono or Burama Sanswana, what this Cabrante, Jesse Michael Awunimina, and so can be a medicine sound command, and so Abasumiti Wafa, and you may young fancy enough, Bibia Kama. I'm saying I can and Chebi Wechida, Yanchana, some gems so at me abanti cookies now, yeah, pastry singing. I say some gems as Jumasina, and you mean to Manyanti as a Bankune tilapia, so Cosana. Ebia me found as a Mapebia Akufina, fine, because you may man one some jade or Timin can be a Bankune tilapia. And now Lajos, Mamincha Lajos, Nanzema Name home family Lajos, so 8 missy from Kamapa, and Maminchana, Bemaya, so Medina, Anna, Wanimia. When me answer and write me quite shano when me auntie my child mina we heavy pint to offer my phone sina jete only adjoan to us meda se pa me offer se Bismarck man busy na numre wote na kasa wode akopama so nsem ebeso me wakase bodu na bereko entini nchia na de be hye numre na me offer se na ni kum ote wonyina atumu se bibia de adanse se wiye na aben no na ode ne ho market de aba na wo se o here live edi free teacher maintainer Kasebone ye loud and clear pa e teacher mantina or the mister or den ho ochia na busuafo nyina mate or den ho mark ya menhira opia me se o do adwenkyere de bae na Kasebone de yasi na san be kɔ no awoda ba komienu bo me monitor na yen so so am awoda edi kan every senior man himself Mr. George Dakon General George Dakon ono na Jazz Kings Band ene dia no kiremende na de nyina odehye lawyer Kwesi Sapon oya president edema 98-year group of Equiapemine School na Nyankopon twatwebonso bo wiase bo ade nyina no ode afa ba kon ede aka ne fe ne onya ne kese pam ompeja ne fra domo nkwa domo ekwatenten onyin kiremu ode ene nyansa etra so na numre no osre ede aman so happy birthday to you Mr. Lawyer odehye Kwesi Sampon edini ye Sampon rather odehye lawyer Kwesi Sampon we are president edema 98-year group edema Equiapemine School yamishira opinu awoda no onya ne son kokura na di hobio no ene so ekwa de ama me ofa asa ne den ede bera nuama na bella nuama eye die hard fan club member
ɛwɔ page 3 member ɛna ɔwɔ page 3 ɛna bɔ mmɔden a wɔm sɛ ekuo ne ba na nyankopɔn de afe baako aka ne mfie nti no senior man himself Mr. Ishmael Abubakar kyerɛm sɛ nnɛ ɔma de nyinaa die hard fan club ma no page 3 group no ɔmama baako nie a ne den ɛde me wɔfa ase ba bera niama nyankopɔn de afe baako aka mfie ho a Mr. Ishmael Abubakar kyerɛm sɛ nyankopɔn hyira wate na ɔnyɛ ɔkɛseɛ ɔmpagya mfra adom nkɔ atente na onyine kyerɛ na numere no abusua ne nyinaa ɛsrɛ ɛde ama na ne kwakora no ɛkɔ de ama Mr. Ebenezer Mensa dodo afrɛ ne sɛ soja Mr. Ebenezer Mensa dodo afrɛ ne sɛ soja na Spinters Flower Pot ɛhɔ no wɔwɔ na wei efiri ɔno ane lovely girlfriend ma abana ɔwɔ so tuom na ɔkyerɛm sɛ nnɛ na dɔfo pa ne yankopɔn de afe baako aka ne mfiri nti ɔnte ne ho gyae ne brɔfo ne nie or say of all the things I have ever gotten right, choosing you was the best. There aren't enough ways for everything you are to me. So I will just say thank you. I love you and happy birthday. Mine forever, mine love. Anyway, I am Mr. Ebenezer Mensa, soldier, Spinters, Flower Pot. If you are out of barn, then at the Mabra, or so to no say yɛmfa wo da so no kwan ɛma wo kaseɛbɔ no yɛde asi ɛmu sɛ mufoɔ no yɛ Miss Mabel Antwene sɛ mu ɛma yɛn me wɔfa ase champion tele de yɛkɔpie mu ɛwɔ Facebook ɛna fi yitima kaseɛbɔ no wonya bi ɛhwɛ yɛm saa nso na aboafo bɔ kaseɛbɔ dam ɛyɛ pɛnum me wɔfa ase kuma ne den ɛde Emmanuela ɔsɛn ɛnya ako akete ɛbɔ kaseɛbɔ dam mu ɛna deɛ ɔyɛ adeɛ paa na yɛkɔ competition a obetuma di nkunim simple kram na me wafa seba Regina Bafo eboaye wakasi yebodam mu na me mo na ne sesei emere sem obetemenka na akenkafo ne ye benu 2 edi amegye so ya wofa ose ade ya de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B me ne mo wafa seba adwenwa beto no so Enya hizo. Udimi na no. Oi, bodi ni anko. Adjoa Agyei Sikapa. Echredin. Enti no, dia ya na aye no. Afiba. Yakwa afiba na ebanti ahyenkafo na yesremo. Mumie mu maye wate. Amumie mu na afiba yesi an in fact wa ya ankonam na bibia be ye fan ye nche, bibia be ye fan. Na de bibia wo na wie ye. Nsuo de ekurukuru ade ebe den ensuo hye bedwo enti akire din yakwei awuso from now to 10 p.m. enyomo no kasa nim yema mo nyina monitor a ade hye ya lande Ghana adwadefo mumbrani o afi we